Sheba ireta Robert. Sheba ile nungi muno, people have been supportive, male abantu bayizire ba supportinga kiba ile massive kyamani muno. Engambo zikabo Dalison nti mukawukana. Zikabaho baitu hata abantu bakibonyene ngu tuli hamu. Ekintu kibaire kyamani tukusima abantu bebali kuja kutusagika Igme tukyali bamani kandi ekintu tukiteire halevu mpyaka. Bwatungire wa Bishop David bagamba twajagaruka mu kuzina amazina ndozere gali mahiyaka muno stage ali. Omanyire ngambo za street hizo zijua yabujua y'abantu. Ile tuija na reality. Bakawukana nibarwa tuli hamwe kyo nikiwaho. Takusobora kuchanga ali Bishop ninja ninchange kyo nikiwaho. Ruangani kwakora jana yao ebisuba na leta mazima gonka, otherwise nkiali physical viti muno kyachanga. In fact nakatabo ka dance kaliyo nyakachanga ho dance musanju a dance abiri name twakuleta tulesere trend empyako. We have rebranded ourselves. It's very powerful. Abana bahiyaka mubarozere Igme fresh. Kiki kibalinzire muri hamu, and we have seen abantu bayizire ne baba supporting much as abantu bagamba ge mitwale ebiri abantu baragisobora, but we have seen people bayizire babasagika. Kiki kimbaganize kibairo nti you know for years mwikaire ni muleta abantu tibajene babasagika. Ekyo kubanza persistence. Tulengeyo persistinga in all conditions. No tubaire mu COVID-19 tukekantu yebizina we communicating with each other about our music kandi twaye kiyaka yana ekinte kiyaka abantu betaga something ekinte kiyaka ekinte kirungi kandi kwetaga muna takuwa mu man yetuwa mu man goza izire mbere zikingana nka harundi runde ebiyaga nke bya COVID-19 ali abazina batakiyazina but tukiyaro we are persistent tukuye bizina biyaka you kuteka hambeho hate atire bine bizine ebinde bikuru ne byaka, but we have other new songs tugenda kunaga hambeho Igme fresh, so persistence ele man song is tusindikire maiso. Dalison, you have been quiet in music mwaka guno ratwayo byaka buliyo. In fact akahiyaka akanyatere mwaka unkala webale kundinde kirotata webale kunye mukyande mombezi webale kumpa ekiro ekiyaka kiro kinukiona robatananye omwaka gukuija kijja kuba kyamani tuina music mpyaka itugya kutera na videos mpyaka Igme gyagenda halevu mpyaka. So according to you all musiki harumba sajja babiri kike kibaikaizeho on map kuranta abantu basigaine bahagira for yard ekyo kubanze kitwikaizeho tuli bantu basaba tusaba tuli music yaite ya barokole and we pray. Ekinte kindi we respect each other. Tutekangana mwekitinisa tumanyire oha aloha niye nsonge emu habwa kitwikaire tuli hamu abantu bayingi tibaikara hamu abo kubati batekangana muki ekitinisa ite tumanyire kwetekangana mwekitinisa tumanyire oha mukuru oha nikyo kuramya keno twikaire hamu. David, we believe nti hanyuma ye myaka nka 20 ojja kuota kyasana kuchanga, but a stage to inabana byaka you inviting new people Igme tugambe is that you're answering the question ibate babiri bagamba nti muina abantu mu grooming. Well, aba murozera stage bali bake hala batu groomingire abandi bemereireho bonka as soul artists, but bana bamukurora tutaga nto ba grooming ira tibatandikire hano, and even kyogamba emyaka 20 njakuba ntakyachanga. Music is not all about dancing. Music gonze oli mu kaikuru. You can write music there are transitions in music. Otandika oli dancer just nugena nugaruka mu vocals, you a producer, you what, so ujja kusanga myaka egaruka mu 10 stuntu zinabuzina people ways of lives. Talent does not die. Talent kirikimu hakintu ekitafa. Kandi itwe Igme, we know when to hit and when to hide, when to come up, when to be silent. Hatubu tuba tuli mu silent mode and botekereza baroho bakaukana bakora. That has never happened. Kandi let me clarify this. Igme obutu grooming omuntu akakura akagonza agenda nakora ki na yetongora. There are so many abagenzere nebetongora, but ojakirora nti ite turoho tukiyazara buzara nabano abaro when they feel they're strong enough they will move on. So kaguze kitugarukiremu nti tuguruminga abana abandi kandi abandi baliyo tutantu bagruminga, they are there
n'abamu bayizira stage they also had to perform. Robert, ebigambo ebikusembayo people there's abafani ba Igme abali munsi yonna ali bakali. Yes, abafans ba Igme abali mu Uganda n'ensi yonna abagonza Igme family abekala mu kutu gwetu gwa Igme tugenda kubaletinga down tugenda kubahereza music ntanihirangu Igme genda kuwa to live for years and years gonza turugirege munsi kine kila alikintu kijja kusigara kya Igme n'abandi miaka. So keep supporting Igme family na ebitukulete ebihyaka bena mu bigonze niko tusobole genda maze muongere kututeka mu sente no kuteka mu kugonza no kila muno trust mutu wesige music tugenda kutera nyingi muno inywana na mbere mukali. Thank you. Ebigambo ebikusemba yonkusima abafans baitu bona batusagikire mazima mutolekeze okugonza kwa mani muno mukama abaho mugisa kandi tukubaraganiza omwaka gukwijja tujja bakolere byamani music tukuchumba tuliyo tukuchumba ebihyaka Igme family eikareri mpyaka kandi tuli hamu ebe bagambo batukauka na tikijja kubaho tukiyali hamu nitwe Igme hano mukurora hano nitwe Igme and tukiyali hamu mukama abaho mugisa. Yes, ebigambo bikusemba yonkusima abahagizi baitu mwebale muno Kitara TV. Thank you so much, you're doing a great job kura mwaimukia talent mubunyoro kubolekya aheru oko then kingonza abafans baitu bagume bamanye nti itwe Igme setup yaitu umulingo tukora mu ebitu kamba bira kantu kamu butumara concert Prince agenda na televizina bye as a soul artist Dalson na televizina bye na nyoni televizina byange hatibo orara Prince ayizire wenko tagamba ba ukaine Dalson ateire wenka kozire video ye wenka ntarumu tagamba tu ukaine abana fubutuka mu Igme. This is how we do it. Nke kitwengeire na amani tagenda kulinda show ya Igme ni bwakole sente buli muntu ataraka nkoko akali so murara Prince aturukize new song mutagamba abakaukana. That is our setting. This is the way we do it. Otherwise fans baitu tubagonza mwebale kutugonza no kutukiririzamu no kwemera hamwe naitu. We really do appreciate nyonkwenda gamba ati mukama baherezo mugisa tutandikire brand empyaka ne tulesere tugire sere mu mana mayaka next year mulinde binte biyaka bunyoro tugiteka map harulengo ro haiguru muno tuli mu live band hat ntaka bataisize amaraka gajwahire but this is from me maybe na bafane barakienda akapera kansi amajenyene basa Simbira majumu kama wange Simbira majuni kwesengeza Konzire bingi mukama nsisire aliwe Mukama wange otandeka Yesu ninyendo kumenanye Yesu ninyendo kukwesiga Yesu ninyendo kumenanye Mukama wange otandeka. Thank you.